खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो गोबां राजखान्थि दोलोआ गाव राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो गोबां दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदि दि बेरेखा दोलोनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंनाय दि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदि दि बेरेखा दोलोनि आखायाव रायजोनि थाखाय जेबो इसु गैया आरो बिथांमोननि आखायाव जेबोआनो इसु गैया होनना बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि सेराव थांनो थाखाय जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया होनना बुंदों। जोंहा मावनो थाखाय गोबां इसु दङ, रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंनि आखायाव गोबां इसु दं आरो बेफोरखौ लानानै जों रायजो राजानि खाथियाव थांनो थाखाय जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया होनना बुंदों आरो थांनाय 3 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मा खामानि मावदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया होनना बुंदों, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बे रायजोनि सेराव थांनो जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया होनना बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिपिएफ थामहिनबा बेरेखा दोलो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मानो होनना बुंदों बिपिएफ दोलोनि आखायाव जेबो इसु गैया, बेखायनो बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो एबा थांनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय जेबो इसु गैया होनना बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे थांनाय 3 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां मानि खामानि मावबाय आरो जाय खामानिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे समाव बुंनांगोन दि बेरेखा दोलोआबो गोबां गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों फैबाय थानाय एबा 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बेरेखा दोलोआबो गोबां मानि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरजों हर सान खामानि मावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेरेखा दोलोनि आखायाव जेबो इसुआनो गैया होनना बुंदों, खामानि मावनो थाखाय रायजोनि थाखाय जेबो इसु गैया होनना बुंदों। लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखाय बिटिआर सरकारनि नाजानायाव गोबां गोजोन आरो शान्ति फैबाय होनना बुंदों, खौसे फैबाय, सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बिथिङाव गोबां जौगानाय फैबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेरेखा दोलोनि सायाव माबायदि इसु गैया होनना बुंदों आरो रायजोनि खाथियाव मा बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर'नि दैदेननाय दोलोआ माबोरै रायजोनि खाथियाव थांगोन बे समाव जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। এতিয়ালৈকে দেখা নাই, আমি শুনিহে আছো, কিন্তু ইউডিএফে বিপিএফক হেল্প কৰা বুলি দেখা নাই, মানে কথাটো শুনিহে আছো। এতিয়া কথা হৈছে কি যে আজি ইউডিএফে কি কাৰণত বিপিএফক ইয়াত সমৰ্থন দিব, ইয়াৰ যুক্তিটো মই নাজানো, কাৰণ ইয়াত সংঘাতবিলাক আগত যিটো হৈ গ'ল, এই সংঘাতময় পৰিৱেশটো, হিংসাত্মক পৰিৱেশটো কেনেকৈ দলবিলাকে পাহৰি গৈছে মই নাজানো। যে 17 বছৰ বিপিএফৰ সময়ত যিমানখিনি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিনষ্ট হৈছিলে, আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় শেষ হৈ গৈছিলে, এই অঞ্চলটো এটা হিংসাত্মক অঞ্চল হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিলে। আজি এই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণভাৱে আজি পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। আজি শান্তি আহিল, নিৰাপত্তা আহিল, সমন্বয় আহিল, সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আহিল। গতিকে দল সংগঠনে নিজৰ কথাটো চিন্তা কৰিব, কিন্তু যোনে যি চিন্তা নকৰক কিয় 35 লাখ জনসাধাৰণৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি, উন্নয়ন, ঐক্যতা আৰু এই অঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ কথাটো যাতে চিন্তা কৰে, মই হিতুকে সকলোকে আপিল কৰিছো। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, ইউপিপিএলৰ মেইন এজেন্ডা কি হ'ব, কি লৈ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ মাজত কি লৈ বুলি নহয়, আমি কি নলম সেইটোহে কথা। আজি ইউপিপিএলে 3টা বছৰত ইমান কাম কৰিলে, কোনটো কথা কম আমি, আমাকতো মানে কথা ক'বলৈ 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা লাগিব। 3টা বছৰত আজি আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল, নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা, নিৰাপত্তা হৈ গ'ল, সমন্বয় কৰা, সমন্বয় আহি গ'ল, গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰা, আজি গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ আহি গ'ল, সুশাসন এটা গঢ়ি তোলা, ভাল এটা সুশাসন আহি গ'ল। ইয়াত কোনো ঘুষ ঘাছৰ এটা পৰিৱেশ নাই, হাজাৰ মানুহ চাকৰি পাইছে, 8 আনা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই। আনপিনেদি শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাক আমি বহুত ভাল কৰিলো, খেতিয়কসকলৰ লগত আমি কাম কৰি আছো, মহিলাসকলৰ লগত কাম কৰি আছো, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে আমি বডফা সুপাৰ 50 IS IPS UPSC ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলৰ কাৰণে কোচিং দিয়াইছো, সব কামেই আমি কৰিছো। গতিকে আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰা উন্নয়নলৈকে যিমানখিনি কাম আছে আমি সব কাম কৰিছো। ৰাইজৰ ওচৰত যাবলৈ আমাৰ কোনো শংকা নাই, আমাৰ বিশ্বাস আছে
আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আস্থা আছে। এই কাৰণে এইটো নিৰ্বাচন আমাৰ কাৰণে কোনো এটা কমপ্লিকেটেড নিৰ্বাচন নহয়। এফালেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ যিটো এটা এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিছে, এইটো ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে। আঁচনিবিলাক গ্ৰাছৰুটত আহি পাইছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখন যেনেকৈ উন্নত এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ নমুনা ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে। বিটিআৰত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে, ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে ইয়াৰ আৰু বেলেগ ইছ্যু নাই, চব ইছ্যু আমাৰ হাতত, বিৰোধীৰ হাতৰ একো ইছ্যু নাই।